Aikari kuma mwena wa Baraka wadi ya Thingitu kaunti ya Laikipia marenda thirikari ya kaunti ino icokie matawa ma ugitiri maria marauga mairo tene undu uria utumite wikinai kuiga mategwitigira kuma matawa macio mora bona business ni ciathukire toti mundu arakinya themwe ki ukuja wakona matawa macio maraiywo ri kwina security matawa matingeiwo kwa sababu ya mwangaza siwezi fanya usiku, hivyo nafunga kitu 6 alafu asubuhi ndio nakuja hapa. Kaunti ya Kirinyaga igoti rinene ria kiruguyane rirugamite miungururio o yothe ya kubinga irabu cia wendia wa njobi iria ikoretwo igitabanio ni bonge itiganite cia thirikari nene. Watho uyu ukinyanirio thutha wa ene irabu aria makoretwo makiuga ni marabinyiririo ni maobitha aya cira uyu ugitanyo kuthikiririo tariki 25. The application shall be served upon the respondents and the interested parties and be heard as a matter of urgency. The application be heard within 21 days. Traders aya ni traders licensed ni county government ya Kirinyaga. Tondu county government ya Kirinyaga kuringana na watho na katiba nio ina kiboto na nio ina wongerereku wa gukorwo ikibeana licenses cia andu aya makorwo makiruta biathara ciao. Na ku kaunti ya Nyeri aruto 400 kuma thukuru-ini wa muthingi wa Ikumari gicigo-ini kia umbunge gia Kieni ni magunikite na mwako wa library na macini cia guteithia kuma kuri andu ma wendi mwega. Ciana irari squeezed ni twagia na space and also ni magia na variety of books ugo githungu and Kiswahili. We will improve those languages. Toya ciana ona andu aria itura mundu renda gukorwo kwiririkania uria mathabu mekagwo na ni muthuri wa itura ni mutimia wa itura mundu renda kwiririkania githungu uria githomagwo ukagukura library. Mwaka uyu ugitanyo guteithiriria aruto kugacirithia mathomo mao oriri mumbunge kanini kega orite kigina kiria kibeanagwo ni thirikari kugerera ministry ya kithomo kuri mathukuru gicenjio na kibeano kuri CDF. Ngiribotera Inoro TV njitagwo Masi wadi wa Muriithi.